Confidence Radio. So on. Ukuthi phakathi kuDecember. Yona icorona beyizama ukuthi ngasifaka kuDecember. Siphakathi. Isathane yokuqala lapha kuDecember msakazo nakho Confidence Radio. Sawubona. Babiza abantu batshela ukuthi sengiphakathi, babiza abantu ukuthi batshela ukuthi sengiphakathi. Umhlangano usephakathi. Confidence Radio njengamanje emzuzu mina nje lapha nebumbela phela khora leshaka lolunye 4 minutes after 9 sawubona yebo emsakazweni wakho Confidence Radio namhlanje izinhlanu kuzibandlela enyakeni wenkulungwane ephili namashumi amabili 5 December 2020 awu nkosiyami yena ngiyahlanya uDecember siphakathi kuwo manje awu mina kahle ngayo ke namhlanje ngizokumixela wona monke ama-show ngizowamixa ke namhlanje ngenxa ukuthi izola ngenanga yena nje le show engiqala ngayo ishow bemele ingene ngolesihlanu engoma nje lezi enje kodwa ke kuzothi lapha nakushaya mhlawumbe ecishe 15 minutes after 9 so senginezi maskandi sobe sengikhishwa ngomaskandi nje kuphela kodwa manje siqala ngalento ingoma esigena ngayo njengamanje ingoma yokuqala sidlalile ngisemathandweni kanti ke lesigena ngayo kuthi uDecember kuthi yabona vibe phezulu sijabulile ngaphela mama jabula abantu yo
ngigijime yabona njengoba ngikutshela kuphi nakuphi abekutshela khona kuphi nakuphi lapho kufikela khona lo msakazo wakho iConfidence Radio bathi ushuna isinanqa ushuna positivity njengamanje imizuzu isithupha lapha libumbela lapha ehora loshaka lolonya 6 minutes after 9 umsakazo wakho Confidence Radio bathi ushuna isinanqa ushuna positivity kamana mkusifisa kuhle ngokamsimango isibongo Yibona ke njengamanje ingoma engisagijima ngazo bafowethu yilezi izona lezi zimnandi man lezi sifaka ivibe yango December kuleka ngisazoba umhlokolozo manje ngisesa DJ Stores bathi Stores abantwana bathi Mel Best abamasiya bathi ke makushala phana u15 minutes past 9 o'clock ngiba sengibuya ke manje sengumhlokolozi mfowethu sengumhlokolozi mfowethu sengigijima ngomaskandi lokho ke manje na ingoma esigera ngayo njengamanje futhi enye ingoma ngisho ngithema ngithi ngiyayibuka laphana ebihleli number 3 kuma iTunes Black Diamond bathi ke bona isama yomuthi ngiyakhumbula le ngoma izolo icela Snooks uthe ngicela nje isama yomuthi nayi ingoma yakho Snooks usanda ngena babiza bonke batshela ukuthi nayo umhlokolozo ongahlolozeka usephakathi sisho ngoba sithi namhlanje izinsuku zinhlanu nje vuka kuDecember 2020 Black Diamond isama yomuthi izinja zempilo umuntu otiti izinja zempilo umuntu otiti angazi mina ngizoyithi le ndaba angazi mina ngizoyithi le ndaba December ngoba ivibe yango December isiphakathi sawusenakho Confidence Radio mawusanda ngana yakubingelela ikamera lami ngosifisa uhlobo kamsimango bathi ama A-list ufuna ukuhlala nama A-list anwena Black Diamond sama yomuthi njengamanje imizuzu ilishumi libombela phana ehora leshaka lolunya 10 after 9 sisho ngoba sithi namhlanje izinsuku zinhlanje vola phana kuzibandlela inyaka noyikulungwane 2020 5 December 2020 phakathi lapha December selinsuku zimbala maybe 25 ukuthi uvala phela December kanti ke ngoba ngikutshela ukuthi kuyothi makuthi nje kodwa phasena bese ngikhupha ngomaskandi ngenxa ukuthi ishow yayizola ngingenanga yiyo ke lena ngizovela ngayisamarana nebona abantu abaningi bathi awusibize phela khuleka ngisazonibiza yabona ke mathi njena ke manje lapha imizozo bathi Mr Osborne uthi ke ngiqale ngifunde ke lapha nama comment awuthi ngwabona sevela ngena mama maningi lapha uCherry ya Abitsogo uthi sewubona hey emsakazo nakho Confidence Radio ikamera mngosifisa kuhle ngokamsimanga
lo muntu kusula phana uLinto wakamahlobo isibongo danko ekhona lapha uSandile Monkey athi ola 8 shap fela kunjani kazi lami ephakathi ke lapha ubongiwe bongisi yebo phela danko Saturday mood kusho lapha uGrod Boom Mpume Prince danko awuthi ngibabiza ngaphela abantu ephakathi ke lapha uyena ke lapha umlindele Milo athi yebo phela mina kusho ke lapha uyena ke lapha awuthi ngibone intambo zami ziyangihlupha ke namhlanje ayikuzima nokunquma awuthi ngizama ukubabiza ngaphela abantu bengaze bethi ngibakhohliwe kwaze kwamnandi la ekhaya kusho lapha umlindo lapha ukhona ke lapha imbongi yamangcolo ayithi ke yona yayi ngikubukela fresh ngeP40 yam Plaza contract sim card Amsakho nakho confidence radio mawusanda ngena siyakubingelela ikamela ngosifisa kuhla kamsimango Milekehle DJ Milekehle mawuthanda wena Yabona ngenxa ukuthi izolo siphazanyiswe inetwork namhlanje cisha ngiphazamisi ke lapha inetwork Yabona ke phakathi ke lapha undumo Tabetha uthi siphakathi eSwazini wena wengosi siyabonga sesiphakathi eSwazini confidence radio shilo isinanga shilo positive Asha Kalikele ngomo izwa njengamanje DJ Zinhle uphethe lapha uloyisa bathi ke bona wena uyindlovu bekezela qiniselo zophumelela into nje sithanda ukuyisho lapha ngoDecember sithi bekezela qiniselo zophumelela yebo namhlanje network ayihluphi ngihlushwa izintambo zami ke namhlanje ngofethu kodwa seyiqhubeka kanjani shafere lapha emakhaya bathele bonke ukuthi usephakathi uDJ Stones bathi manje uDJ 2K nayingoma Phamandla uthi ufuna ukhuzana isipoko esinathi phakathi ke lapha uMondli uthi mina kahle kusele nje umzuzu wodwa awuthi ngiyokhumula ijezi ngiyabuya bafowethu yabona masingena manje ke siyakhuphuka ngaphela sisadlala sawonakele Namhlanje angazi wenze njani Kanti ke lapha ubuhle Khumalo uthi ngiyayithanda Lengoma ithi wena uyindlovu phakathi ke lapha uLinto Mahlobo uthi yazi ngakufaka lethi yami ngihambe nawe yonke indawo danko ngiyokhuluma ijezi ke manje sikhuphe ngomaskandi madoda Masakuna njena siyakhuphuka ke manje siyakhuphuka usuka madoda kuphi bekuthola khona kuphi bakufinyela khona umsakazo wakho babiza bonke batshela ukuthi sengiphakathi ke manje sengena ngomaskandi ke manje kuyozokuyela mulalo nelohora ake sikhuphuka ke manje inkosi yamadokama imizuzu njengamanje ishumi nanhlanu buvela phela khona leshagalolunye 15 after 9 ethi inkosi yamadokama ngisemathandweni ngithathe nje lethuba ngikubingelele kuphi bekuthola khona ubingela imino sibise kuhla umsimango bathi umhlokolozo ngahlokolozo bathi bahlokolozo umhlokolozo awu lokho mfowethu ngithola mina nakho usubomvu awu soko malbest Samantha lingiyamthanda uma uyisana ngisalana bami Samantha lingiyamthanda njalo wami uma uyisana ngisalana bami I want somebody like you and let somebody I want somebody
and that somebody is you. I want somebody like you and that somebody is you. Ala uma kita ala uma kita I want somebody like you and that somebody is you. Lungile. Ay, lungile. Ay, mucho. Aha, solo. Umsakazweni wakho Confidence Radio. Makuthi usanda kuyana umsakazweni wakho ulahlekanga iyona ke lapha na Confidence Radio. Imzuzu njengamanje ilishumi nesishiyagalombili bumbe lapha nehora lesishiyagalolunye. 18 minutes after 9. Usahle nami sokuhloka umsimango bathi umhlokolozo ongahlokolozo ukuhlokolozo umhlokolozayo. Awubathi bahlokoloza uhlokolozo umhlokolozo. Kanti ke ngoma izwa njengamanje Nkosi yamagcokama ubafowethu ikhiphile Nkosi yamagcokama. Awusuka so. Ethi yena ngisemathandweni ngiyamthanda udali wami. Come on. Lokusikhuphuka kanjalo ukhuzana uyidedele ingoma bafowethu ukuthi idlale Facebook ngizondlalela ijele isibongo singafi sikhona indlaba eyiphika ikhona asigijime kanjalo madoda sibheke phansi ke manje bathi uqobha isamba ngosanyanga madoda awusuka bathi umfazi omnyama nezingane zakhe madoda bathi umuntu wangishadala ngeke asangenza lutho manje hey madoda sibheke phansi ke manje le kwanongoma ngoba siyohamba ithi zokuyosala ibongo madoda siyohamba ithi zokuyosala ibongo bathi umfazi omnyama nezingane zabo bathi uqobha isikhoma senyanga awubathi umuntu wangishadala ngeke asangishaya manje umfazi omnyama uthi yena iyabiza le ndoda imzuzu njengamanje elishumi nesishiyagalolunye libumbela phela ihora lesishiyagalolunye 19 after 9 umsakazweni wa Confidence Radio sisho ngempela sithi namhlanje so 5 lapha ku December 2020 nangu umfazi omnyama Uyajula lendo when we are doing mnumzane how
ngicela uNkulunkulu impela ngizomqala lapha emuva ngobaba bangisalayo siyakhuleka ekababa umguzulu bahlaphalela amalenje kodwa sangena ngela komphakazo loyo bene bayibangabathakathi thimbane lona ebalekana ubaba lo umguzulu osalayo ngiphinde ngise kubaba uMahonya wena ngithi kwami inyamana haphu kaphona mama ngasangithanda uphakela amafasi ubaba lo uMahonya ngiphinde ngise kubaba omncane uXhomane seshonile ubaba omncane uhlabe hlabe sokubanjwa bena kwacija kwayiphela ungazivi ngiphinde ngise kubafowethu hey madoda ngise maqopha nekuyinzada kwindlabathi gudagula sikhona senyanga mntwana 22 minutes after 9 emsakazweni akho Confidence Radio ngiphinde ngise bathi iyadura le nto iyabiza le nto awusuka madoda umfazi omnyama nengane zakhe athi qopha isikhoma senyanga athi umuntu ongishadala ngeke sangilongotha manje ngize manje i-vibe yango December ingene i-vibe yango December ingene ngikutshelile ngishilo ngathi ngiyoka ngene kawodwa bafowethu ngene vele singene December awusabe usuvala lo nyaka kanti ingoma sayo masanda ngena njengamanje njengogogo wami bathi mamzukulu long time ukhona gogo hey network ingenzela mali kodwa ke selokhu siqhubeka kanjalo ngilokho nginikeza ingoma ezimnandi ngathi ngifuna ukintroduce i-topic kanti angeke isalunga manje mase konakele awungamsadesha mfana sekonakele manje laphana madoda yayiwe madoda futhi mina ngoba ithi nayo inalo italent lapho engifunda khona ngani zakwethu nayi product yethu yala ithi unavigator wakagcwetha ubefunda khona la ithi uthi yena wemngani ungalibala amashende ngiyovuka nasethuneni ngizokubamba ngezandla zombili mawulibala amashende emzo njengamanje engamashumi amabili nantathu kumbela phela ehora leshagalolunye 23 minutes after 9 sahle nami sifisa ukuhlola umsimango bathi umhlolo songahlolo siyokuhlola umhlolo zahlolo zamhlolo awunogoje mafuthe ngithola bena khona sobomo buthi mzimqoma phamba masowazi lokho sithi umeli best mela kahle yabona navigate ngiphathwa mina masengahambe emhlabeni ungalingi uthola amashende ngiyovuka emathuneni ngibambe ngezami izandla zombili asazi ke gender based violence kodwa ke imnandi What's shut down here? masengafa mkama ungazube namashente emsebenzana ko Confidence Radio baphakathi abantu baphakathi oMend YC baphakathi ozamambo Dwabe baphakathi ogogo wamlindi maseko magalela nje siyanibona phakathi ke laphana uma kasinase Suka madoda unokusi K White bathi untombi yangena kwanyuka ama views enganiyashela Kanike umasonda ngena siyakubingela siyakwamkela emsakazweni wakho awukalahleki Confidence Radio uhleli nami sibisa ukuhloka umsima ngimhlolo songahlolozeki Ngizolokhu sikhuphuka nayo kuyoze kuyolamula lo hona emsakazweni wakho Confidence Radio engoma izwa njengamanje navigator uthi wemngani ungaqala ube namashare usiphamandla amathenje uthi ungisho ukuza wenkabi yami uleka dedela ublood relax
navigator. Oh. Noma sengakhuluma vile Oh, so. noma sengakhuluma vile amashele wena noma sengifile ulunga vile amashele noma sengakhuluma vile amashele wena Oh, no, madoda. Angiyuwa mina sosombi ngiyashela noma sengakhuluma vile amashele wena angiyuwa uyabona ngendlela ngothengayo ngiyisizile ngakhumula ijezi tshela abantu bekhumula amajezi ke lapho okhona siphakathi ke lapho no Confidence Radio 27 after 9 emsakazweni wakho Confidence Radio CRFM kamela ngosifiso ohloka msila ngiyokuthatha kuyoze yolamula lelo hora akesigijima ke futhi manje sibuye inkosi yaMagcokama ialbum la elishasha lana ngiphethe indoni ethi wena wangishala bese uyangichomela ngizoqoma kanjani usungichomela ubashela bonke abathi umasikanda wakho mnandi awu ethi ndoni wangishela bese uyangichomela sengizoqoma kanjani usuchomile ngoba kusho ukuthi angeke ungihloniphe vele so 5 namhlanje kuDecember 2020 ndoni inkosi yaMagcokama uyangichomela konakele 30 minutes after 9 emsakazweni wakho Confidence Radio ethi ndoni kahle ingoma yenkosi yaMagcokama bafowethu manje ilandele inkosi yaMagcokama nizobona ikhiphile nayo bakhiphile njongo ngisazondlalela asichemi like asilandela wonke nje umuntu bakhiphile kodwa ke lana inkosi yaMagcokama iphethe indoni ethi wasiyangishela bese yangichomela sengizoqoma kanjani basho ukuthi angeke ungihloniphe vele kobela ngosifisa kohlonga ngamsima bathi umhlolo sengahlokolozeka izokela kona lokho yebo ngikujana uyabona ngaphela umasikandi umnandi bafowethu so 5 December 2020 awubathi wangishela wangichomela kwenze njani babiza bonke batshela sengiphakathi bayiza abangani bakho betshela abangani bakho bathi khuphuka mfana omncane ujabu bandile ngisazowafunda aba comments bafowethu ake ngigijime kanjena ke manje
mina ngisazi bafowethu angisazi noma mhlawumbe ngizothi umaskandi omnandi noma ngizothini cha angazi bafowethu kodwa ke manje akangigijima kanjena ke angazi ukuthi ngifake kanjani le ngoma awusuka manje bathi umjayivisi ngibheka phansi ke manje enkandle mandaba amahlathi amnyama bathi umjayivisi uMasulumane namandiya bathi kusukuma isakazi phethe ibhoke esandleni bathi kusukuma indoda nendoda ubhiya esandleni isikhathi esithathile uthi umshada kulona ijele ukhuzana uphethe uvo kadubazana yabona ngenkathi bathi hawu fuwa namafoni yana ngendlela konakala ngakuwa ngisho amafoni bathi ngenkathi ngiyibopha ngangabophi mina ngangibopha ifindo lomshado ngabona umshado kulona ijele ingoma ethanda abantu ngizofakela nengoma endaba ephika ethanda abantu awusuka madoda bathi noma ngashada nje bengekethele ungiyeke womkami ngihambe ebusuku ungangigadi mina bese yaphendula umama uthi beyathi umuntu obewasha la endlini akaqhubeke washe ijele 34 minutes after 9 uphakathi ke lapha la ukhila uphethe umemkhethi senibona awusuka madoda ubonga igold uthi ngibuya kwababiza lapha ne ladies house basabele sanibona ladies house nikhona grand and fresh and right kamela mkusifisa kuhle ngokamsimamfo ngikhethe umshado kulona ijele imzuzu njengamanje ingamashumi amathathu nesithupha libumbe lapha nehoral yashaka lolonye 36 minutes after 9 o'clock angishone phansi ke manje igcokamelisha madoda bathi awusuka madoda isikhove sabuka intombi ngamehla amhlophe waxega isimilo so umfana semdletsheni madoda emanzini bathi siyagesa lana uthi yena uthando lethu lufana namajiba singabantwanyana abancane nazi ke le ngoma engangifuna ukuyiqhatha wena ukhuphuke neyakho King Khuba noma ukhuphuka nasemdletsheni madoda bathi igcokamelisha so ihlele nasini si abantwanyana
Ufana namathole edlala nonini sivayile Siyabantwanyana Yabanyanya Awuthando lwethu lufana uyabonakala phela uLondi uthi Red Nation ephakathi ke futhi lapha ufezeka Mncube ethi uMamkhetha I'm very proud of you ngiyabonga Noxy K White Kuba awuthi ngibone madoda awusuka bathi noba usushele ngoku kunini uqhenza khuleka bathi umshado kulona ijele Kuba kusho lapha uMandisa Lathoya Mlobeni 37 minutes after 9 emsakazweni wakho Confidence Radio Usula imondo Uteka matolo Seyivele ngetumika Inalezikane uthisha ke lapha uthi uhamba nabo bonke siyabonga ufana nathi ke lapha Confidence Radio samba noDuyazi samba noKuba lapha uSandile Mtambo uthi abduyazi Inalezikane hey wasandile ungitshela yazi khona ingobe ngiyifunayo lana inkinga ayibhale ngama track khona le ethi ake ngiqula amageja akuyaliyo bafana ngifuna ukungenisa yona bese emva lokho ngifaka le ethi kambe ithini le ngoba akakhuzana ethi wozana nizoguqala abafowethu ngicela ungitshela ukuthi ake ngiqula amageja akuyaliyo lana utrack bani ngizoyidlala bese emva lokho ngidlala lena ethi wozana nonke nizoguqala akakhuzana ngifane sengiphuma ke ngisale sengiphuma vele sekonakele ungabusadesha afana konakele ukuthi usanda ngena emsakazweni wakho Confidence Radio igama lami ngosifisa ukuthi ngokamsimanga ngihleli nawe kusho lapha nomsawe wenkosi ngkhobana danke uphansi Peter my respect Wami we Ngisho ngabuza emsakazweni wakho Confidence Radio emsakazweni wakho njengamanje imizuzu yayiphuthe kuvela kwashisa njengamanje sekuvela kwashisa ke manje emsakazweni wakho angikhuphuke futhi nani igogomelisha awubadoda bathi sikhova madoda sabheka intombi ngamehla mhlophe axega isimilo lithi lona kanikhuphula amageja emva kalana sokunikeza ukhuzani futhi bese ngiyadlula ke kubo angisayingeni njengamanje imizuzu kusela imizuzu engama20 nje vuka ukuthi libumba lapha ehora leshome 20 minutes to 10 nani gogomelisha lithi akuyaliyo madoda ngaba no track 1 ke manje qala ngithatha track 5 eyoqala track 5 beyithi ke yona ijele yesibili ithi ngabantwanyana manje sithi ayenkhuphula amageja kuyaliyo bafana track 1 emva lokho track 1 futhi Agengula mageja kuyaliwa bafemu Agengula mageja kuyaliwa bafemu Agengula mageja kuyaliwa bafemu Agengula mageja kuyaliwa bafemu Sijazaze mzejule Jola nina nina saitawa Zena sengula weyini Yane zamini mzaya Sijazaze mzejule manshaya kuponga tuyazi kuponga manwele Yitagengula mageja kuyaliwa bafemu Wabela wacima uredio yonke into kwenze ishade hayi konakele hawu
ukuthi mhlawumbe njengamanje bathi ungabulala izinto zabelungu umsakazi usephakathi ke lapha nochopha ke lami njengamanje 43 minutes after 9 mina njengamanje ngenxa yesikhathi enginikezwe sona lapha ku Confidence Radio sengizophuma ke ake ngidlala ingoma yokugcina ngakhuzani bese ngidlale yokugcina angifuni kuthiwa ngagcinisa ukhuzani kwavala emcimbini noma kanjani ake ngidlale nje yokugcina kakhuzani utrack 1 bese emva kwalokho bese nginikeza nje ingoma yokugcina engizophuma ngayo noma yiphi ke engizophuma ngayo kodwa ke mina sengimele ngiphume ake ngikhuphuke ke manje ngono track 1 kakhuzani uthi yena sambe siyodlala ushamene emsakazweni wakho yona Confidence Radio kusele nje ingoma ezimbili ukuthi ngiphume njengamanje 43 minutes after 9 usahle nami sifisa ukuhloka umsimango bathi ngigibele ibhasi la ngakithi madoda siyodlala ushamene ngibele ibhasi la ngakithi baluthi asiyodlala ushamene yenduba baselingi kanike lapha noNoxy KY Tuthi ngikhonzela ibhinqa ngizoshada nalo umonde meya wasemnambethi emva kwalana ngizofaka ingoma engizofunda kuwe wonke lama comments bafowethu ningaze nithi ngiyangiziba lapha baloku bekhuphuke njalo abantu ngihleli nawe umsabe inkosi ngimani Au Au Ndoma ngaphiya nezankalizi nyembezi iyo atinkosi Au kusiyam Ndoma ngaphiya nezankalizi nyembezi iyo atinkosi Ndoma ngaphiya nezankalizi iyo atinkosi Bafana bangithi wezane amadoda uyawina ke lapha uthi uandile mtshali hey siyakuthanda enquthu umhlokolozi danki omtshali wonke mhlaba ngane usungangitshela ukuthi uhamba kanjani Bafana boza Waza nini ngoke Ndoma ngaphiya nezankalizi nyembezi iyo atinkosi Ndoma ngaphiya nezankalizi iyo atinkosi Uzanilanga ebafane nisa ubhekana yimi loziye Uzanilanga ematrasa nisa ubhekana yimi kolela nisa Uzanilanga ematrasa nisa ubhekana yimi kolela nisa Indiza nonga ebafane nisa ubhekana yimi loziye nisa Indiza nonga ebafane nisa ubhekana yimi loziye Madoda bathi ungakaphumi emfanozi ngisafuna ladies house ibone ake senze kanjena ke manje ake sivele sisale siqhubeka kancane okugcina yabona
avela ngena ke ama comment abafowethu avela ngena ke ama comment angisazi bafowethu angisazi ake ngisazi ngiqhubeka ngenxa ukuthi abantu bavele bangena bangibukela njengamanje emsakazweni wakho masanda ngena siyakwamukela Convenience Radio igama lami ngosifisa kuhle ngokamsimango awusuka ake ngikhuphuka kanjena ngifuna ukukhuphuka kanjena ke manje igama lami ngosifisa kuhle ngokamsimango abaningi bathi umhlokolozi ongahlokolozi umhlokolozi ngifuna ukukhuphuka ngo track 7 ke manje ngifuna ukukhuphuka ngo track 7 nayo ke manje futhi uyigqomelisha track 7 embala ngizokune track 7 akhuzana uphethe isiphesihle zulu mina kahle Suka madoda bavele bangena abantu basebengenile usanda ngena emsakazweni wakithi madoda masanda ngena kwi Convenience Radio awulahleka ngasiyakwamukela igama lami ngosifisa kuhle ngokamsima ngathi umhlokolozi unakujoma vote ngedola noba nakho sububomfa suka madoda mail best into msiqoma phamo wasazi lo ukuthi mail best nani igqomelisha madoda lithi uNkulunkulu usithanda sonke 48 minutes after 9 emsakazweni wakho Convenience Radio wayehlomena amathanga zefabo wangingambi inkunzi emini wayehlomena kuhleba ngakuthembisa lolu hlelo lumnandi ukuthi ngizoqhatha wayehlomena amathanga zefabo bathi musu kuyiqhatha emsakazi ngavela ngayicelela bafowethu bathi ngicela ukuyiqhatha nami ngalala bathi ngicela nje ukuqhatha uduyazi ngicela ukuqhatha lapha nokhuba angichemile angikho esayidini lomuntu bafowethu ngiyaqhatha nje yini engizochema ke anikhuphukeni chemani ukhuzana noma umthandeni khuphuka wayehlomena amathanga zefabo Sehlala sawethu ngalihlala khona Uthiphe nokuto ngokolimbe Bathi sehlala yabona ngoba ngenza kanjena bafowethu ngifuna ukuthi mawusini ekhaya phela uyahlana kokogoli nehle kothe unihambeni emakhaya ikhalise le ingoma nazi ingoma ezimnandi ezonisa ekhaya azikho ezini nangumthandeni track 7 wakhe emva kwala ngidlala track 7 wakhe uzani bese ngiyaphuma to keep it on a put on patient, not like our choice. Got to keep it on a put on patient, no I couldn't love Una leando a él, salimos, con la pendule, leando a él, salimos, con la pendule, una leando a él, salimos. Awusuka madoda uphumela mhlongo uthi usibonga usibizile sasabela ngiyabonga uthando selivele lenzeka njengamanje ngabe ngiyanifunda ngisaboni ke manje madoda kuwa namafoni ngendlela okushube ngayo manje amsakazana ku Convenience Radio ishumi nje volumes ngaphambi ukuthi libumba lapha ehora leshumi 10 to 10 Ingoma izonje ngamanje ngamthandeni track number 7 Baskelo mona Badineza kumelela Baskelo mona Badineza kumelela Baskelo mona Yabona masekunjena ke emsakazweni wakho ake ngikhuphuke manje no track 7 kakhuzani usiphesihle wakaZulu isibongo uMageba uphethe uluve edubazana naye ukhuzani bathi ke yena wayihamba echoma ekhohlisa abantu ethu nemali eningi ngizo njengamanje sengiyophuma ngo10 bafowethu bangixolele baphathi bomsakazi bafowethu ngiyaxolisa kakhulu nayo Abantu yethune maleni wayamegoma ekhothisa abantu yena yethune maleni wayamegoma khothisa abantu yena yethune maleni angibathi ngobusaphuma sibiziwe si ladies house ngiyabonga ladies house ngithanda into esidudla ngithanda ungqi udunonya Oh
Awusuka bathi khuba bathi duyaza abantu asiqhamile bafowethu asiqhamile nje sithi khuba sithi duyazi sengiyaphuma kodwa kubo nami sengizophuma ke awusuka madoda baphakathi abantu bangenile emsakazweni wakho convenience radio imzuzu njengamanje kusele imzuzu eyisikhombisa ngaphambi kokuthi libumbane lapha ehora leshumi hey ladies house ngingenile bafowethu wonke umuntu nje ongenile hey ngimthanda udu ngimthanda unya ngimthanda ungqi phaleleke bathi udlala ijele awusendlulile ijele hawu phakathi madoda ladies house athi sitheleka ngegama ngendlela okwenza ngayo bathi ngiliphinde ijele angazi bafowethu manje mangizophinda ijele kusho ukuthi ke kumele ngiqale ngiphinde ekaduyazi ingoma angeke bafowethu ukuthi ngiphinde ijele lodwa cha lokho akulungi futhi mangiphinde ijele ngizophinda ekaduyazi emva kwala ngizodlala ingoma ekaduyazi bese ngidlala ijele ke ngivala angeke ngivale ngalo kodwa cha kuba ngathi ngichemile bafowethu kumele nikwazi lokho abasakazi bafowethu akumele sicheme kodwa manje nangu umenzi uthi selokhu ngifikile ngibona amajita odwa bakupho ngane sebevele bangena ladies house iphakathi ngenile selokhu ngilele nawe ngibona amajita odwa bakupho ngane awuyabona ke makusasho mama mfiyana fifethi khuphuka la sibone hey kusho ukuthi angabi senkingeni kakhulu ngoba phela mina ngabe sengiphumile ngibona amajita odwa bakupho ebona ke njengamanje mabethi ngidlala utrack 9 kaDuyazi ngizodlala utrack 9 kaDuyazi bese ngidlala ijele bese ngizophuma ke nangumenzi kodwa manje siphikanela ngifuna amantombazane selokhu ngilele nawe asibona amajita odwa bakupho ngane mhlambe basala kuyisemba ngonyako eshaya amapho etibala mhlambe basala kuyisemba ngonyako eshaya amapho etibala abantu bacela imfollow manje bacela zonke ingoma yazini bafowethu angibele ngidedele yonke le album wena nje bhala utrack ukuthi utrack bani ngidedele yona kakhuzani noma kamthandeni ngizokudlalela yona bhala utrack ke manje vele kumoshakala awuvele ungamsadesha mfana sekonakele mawusanda ngena siyakubikela emsakazweni wakho convenience radio kemela ngusifisa kuhle ngokamsima ngibathi mhlokolo zongehlolo zomhlokolozayo bathi bahlokolozayo zamhlokolozi umel best sasisha abahlale bathule babuye thina abantu sasidodan etibala sasisha abahlale bathule babuye thina abantu sasidodan etibala
sasishaya bahlale bathule babuye thina bantu sasidoda bekibala sasishaya bahlale ngiboneke manje mangitsajena awusuka madoda emsakazweni wakho yona Confidence Radio akangikhuphuke manje futhi bayabuza abantu bathi yabani le ngoma bengidlala ke bengihamenzi uthi selokhu ngifikile ngibona amadoda bakuphongana nayi ingoma ke eceliwe la no track 9 kaDuyazi awubathi sikhove simehla mhlophe madoda sabuka intombi madoda ngamehla mhlophe kwaxega isimilo awuyigqokamelisha laphansi emdletsheni madoda track 9 uyabona ke ngendlela okonakele ngayo akwana ku track 9 wakhe laphana naku kushuthi track 9 ngifuna ukudlala track 9 wakhe ke laphana igqokamelisha madoda bese mvakalana ngidlalela ke laphana track 7 kaKhuzani lutho ngizodlalela ijele emvakalana emsakazweni wakho ayona Confidence Radio sangivela ngaphambana ikhanda abafowethu angisazi cha ama comment angisawabuki manje ngoba khona bathi track 7 abanye bathi track 9 abanye bathini bathi sobala manje wemkwami sobala manje mkhozi wami lana sizile igqokamelisha ngoba mkwami kunzima sizobala mashemkwe wami thina sizobala mashemkwe wami ngoba mkwami kunzima ngoba mkwami kafeta thina sizobala mashemkwe wami sizobala mashemkwe wami ngoba mkwami kunzima ngoba mkwami kafeta emvakalana ngizodlala ijele emvakalana ngidlala utrack 2 kaDuyazi bese emvakalana ngiyophuma ngotrack 7 sengihamba mina ngoba mkwami kunzima umsakazweni wakho Confidence Radio ngoba mkwami kafeta thina sizobala mashemkwe wami thina sizobala mashemkwe wami ngoba mkwami kunzima ngoba mkwami kafeta awubathi ngisukume ngihlaba uthi ukhululeka kabi yami khululeka kabi ngiyasukuma manje hawu ishayele nendangano ashonale ishayele nendangano ashonale sizobala mashemkwe sizobala mashemkwe Maskandi umnandi bafowethu njengamanje selivelela bumbani ihora leshumi 10 o'clock on the dot khona umsazweni wakho uthanda hlakho Confidence Radio usahle nami lapha nosifiso ukuhlanganisa bathi umhlokolozo ongahlokoloze ukuhloloza umhlokolozo othahlokoloza ahlokoloza umhlokolozo unokwaje abafowethu ngetololo banakho avubusibu bonke mina ngathi kanike ngoma izwa njengamanje utrack 9 wegqokamelisha bathi sobala manje ashonale Ngibona ngizokunikeza ijele bese ngiyahamba ngiyolala mina ngiyolala yabona ke lana ngizodidiseka baqhemile abantu manje angeke ngazi ngidlale kabani khona iRed Nation khona iBlue Nation sisho ngempela sithi birthday lapha kumanqoba birthday kumakamxamuza
uyishayele nindanga Yabona masekunjena bathi ashila damet yamile kehli emsakazweni wakho iconfidence radio. Sengiyakhuphuka ke manje nayo ingoma ngenxa ukuthi icela abantu abaningi sengiyabanika ke manje ijele likaKhuzani bathi awudlala umlaba. Akangikhuphuka kodwa manje ngejele likaKhuzani umlaba ngizophuma ngawo. Emva kwalana ngizodlala ke lo mlaba ushoyo mfowethu ngizodlala kanjoko bese ngidlala kwaMdumazi bese ngiyaphuma ke mina. Awusuka madoda. Awu. Akasikhithibeke futhi sibuyele enkandla bafowethu. Nali ijele. Awusuka ejele leyimanga. Khuzani phethe uluva kwaDumazana ijele. Bathi abantu balokuthi ngidlala igcomelisha kodwa abafowethu manje sengiyaphuma ngidlala igcomelisha ngidlala uKhuzani emva kwala ngidlala ingoma yokugcina ngiyahamba awubathi ngithanda udu nonya nongqi ngithanda udu unya ungqi laphana bafowethu umuntu ongenile sibonge kakhulu bathi ngiyeke ukudlala amavukane phela bafowethu umsakazo lona emsakazweni nje kuyadlala hayi yabona ke sayingena i-debate la wakho yona convenience radio ake sithathele thuba nje sibonge wonke umuntu othe wangena kodwa ke manje imzuzu isithupha libubela phana ihora leshumi mina sengiyaphuma ke bathi banocula ijele uKhuzani mama la inkosi yamagcoka mithi friend yami emva kwalokho ngizokunikeza ugatsheni bese ngiyaphuma sengiyahamba bye Uthikela phela inkosi yamagcoka mithi inkosi yamagcoka utshela abantu ukuthi uphumile kimi utshela abantu ukuthi usuphumile kimi hey uhambe utshela abantu ukuthi ngiphile kuwe khona usangithanda wangisiza uhambe utshela abantu ukuthi ngiphile kuwe khona usangithanda wangisiza uhambe utshela abantu ukuthi ngiphile kuwe khona usangithanda wangisiza mina ngasinsizo lengisekola nazo
awungekho wena lapho mina ngazinzi Ubathi ngazi insizwa angisokola nazo awungekho lapho 6 minutes after 10 emsakazweni wakho iyona ke laphana udebate ngungeni usho kanjalo lapha uphindisiwe ngungena udebate sengiqedile ngokhuzana ngiqedile ke lapha ngomthande bafowethu sengiqhubeka lapha ungambucela abantu bathi uthe uzodlala umlaba kaDukazi manje nawo bazoza ke awuthi ngibashaye bobabili awuthi ngibashaye bobabili bafowethu ngiphume phela ngithi kanjena ake ngenze kanjena emsakazweni wakho Convenience Radio hayi futhi ngobani ake ngiphaka phansi futhi manje kahle mandaba njengoba imzuzu injena ngisale sengenza into ebengiyithembisile bafowethu ngenxa ukuthi bengithembisile isithembiso asiphulwa sisho namhlanje sithi ngempela umgqibelo zu5 lapha ku December 2020 nangu nje ukuthi umlaba emva ngizokunikeza umlaba kaMdumazi bese ngiphuma kanje sengihamba izolo besilela ayo mamhlongo bayabuza izolo besilela ayo mamhlongo bayabuza Athi hey abana basilele nabo amadlomo bayabuhlaba utshwala kusho njengoba bathi umlaba ungenzi umuntu emva ngizokunikeza kaMdumazi bese ngiphuma kanjena mina ngomhlokolosi mina ngikuzile mina mina ngikuzile mina ngempela ngoba bese ngishilo ukuthi ngiphumile kumthandeni ngiphumile futhi lapha kukhuzana ngiphumile nje angisekho ko track 2 ngisekho ko track bani kamthandeni no track kabani bani mina samanje sengigudla ngomlaba awula khuphuka madoda ihobosha lasenkandla lethi umlaba ungenzi umuntu Akengikhuphuka futhi kanjalo njengoba sisakhuluma kanjalo emsakazweni wakho sibonga kakhulu umuntu othe wangena njengamanje sibonga kakhulu umuntu othe wangena ayangigijime kanjena ke futhi manje 10 minutes after 10 emsakazweni wakho Convenience Radio sifisa ukuhlala umsimangu usahleli nawe bathi umhlokolozi umhlokolozi anakho mfowethu ngithola bana cause bobomvu awusoma nje intombi ziqoma phambi masowazi lokuthi umel best mina kahle nangu kumlaba awakhe ke laphana inkosi laphana uMdumazi asazike asithemanga sazijoka bani enimthanda bafowethu kodwa ke sesiyaphuma thina siphuma kanjena ke thina sesiphuma emsakazweni wakho sibonga kakhulu umuntu othe wasixhasa nangu uMdumazi uthi yena umlaba
mina ngithandiwe